Nshuti bakunze ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri kigiye kubagezaho amakuru y'ubwegure bw'uwari perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe Rwakaningini yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko uyu munsi nyuma y'ibiganiro bitagenze neza hagati ye ndetse n'abandi bagize biro y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, harimo uwitwa Mboso. Uyu Mboso akaba ari perezida wa kabiri mu nteko ishinga amategeko, visi perezida wa kabiri mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru anaturuka no mu biro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Tshisekedi, aravuga ko koko nibyo Vital Kamerhe yamaze gushikiriza ubwegure bwe inteko ishinga amategeko ndetse na perezidanse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bije ryari? Ibi bije gute? Ibi bije nyuma y'amatati cyangwa ibibazo byari biri hagati y'abadepite hamwe na biro iyoboye inteko ishinga amategeko y'abadepite ari ikuriwe na Vital Kamerhe, basaba ko Vital Kamerhe ndetse na biro ye yose yakwegura. Ariko mwabo ngabo basabaga ko bakwegura bakuragamo uwitwa Mboso. Uyu Mboso mwibuke ko akaba ari we wayoboye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuri manda ya mbere ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Tshisekedi Chilombo. Bigitangira izi petisiyo cyangwa gusaba ubwegure bwa Vital Kamerhe, kuko urebye Vital Kamerhe niwe bashaka ko yegura cyane kurenza abandi niyo basigara, ariko Vital Kamerhe ndetse n'umwe mu banditsi b'inteko ishinga amategeko, uyu nguyu yitwa Dominique Munongo. Abangaba babiri nibo bashakwa cyane kugira ngo basohoke muri iyi nzu y'inteko ishinga amategeko. Vital Kamerhe akimara kumenya ko abadepite bari kumusaba kwegura cyangwa petisiyo iri gusinywa, icyo gihe Vital Kamerhe inteko ishinga amategeko muri rusange yari iri mu biruhuko. Yagiye kureba bagarutse mu kazi, yagiye kureba Bwana Felix Antoine Chilombo, uyu nguyu ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amusaba ko yamufasha kugira ngo aya masinya bari gukusanya amusaba kwegura, kugira ngo yabimufashamo kugira ngo ategura atava ku nshingano ze nka perezida w'inteko ishinga amategeko. Ibi ngibi perezida Tshisekedi yarabimwemereye, aramubwira ati ibi bintu ntabwo mbiri inyuma, ubwo ntabiri inyuma ntabwo bizakorwa, ntabwo bizacamo. Nyamara nyuma amaze gusohoka mu biro bya perezidansi, amakuru avuga ko Felix yahamagaye bamwe mu bantu bari babishyushyemo, ababwira ko akazi gakomeje, bagomba gukomeza gukusanya amasinyatire cyangwa amasinya kugira ngo bamweguze ave ku butegetsi. Iyi nkubiri yo kweguza Bwana Felix Tshisekedi ikaba yaratangiwe n'umudepite witwa Bindule. Uyu nguyu ni umudepite uhagarariye nawe Kivu y'Amajyaruguru, kuko akomoka Ibeni, akaba ari mu bwoko bw'Abandandi. Niwe wabitangije, niwe wabishyizemo imbaraga kugira ngo Vital Kamerhe bamweguze. Hanyuma uyu Bindule ajya mu nteko ishinga amategeko, yagiye mu nteko ishinga amategeko ku ishyaka cyangwa ku itike ry'ishyaka rya
UNC ikaba ari ishyaka rya Vital Kamerhe, akaba donc yarakoranaga na Vital Kamerhe, akaba Vital Kamerhe ari wamuzamuye kugeza ubwo yinjiye mu nteko ishinga amategeko, nyuma aza kumuhinduka amusunikira kwegura akava mu mwanya yararimo. Hanyuma Vital Kamerhe yakomeje kurwana kugira ngo ategura, ndetse inteko ishinga amategeko ubwo yatangiraga akazi k'igihembwe cya nyuma cy'umwaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe yumvikanye asaba imbabazi abakongomani, asaba imbabazi inteko ishinga amategeko, arababwira, abasobanura uko byagenze, abasobanura uburyo yigeze kwegura muri 2008 cyangwa 2009 nimba nibuka neza. Hano yari ku ngoma ya Joseph Kabila, ubwo habaye bwumvikane buke hagati ya Joseph Kabila ndetse n'inteko ishinga amategeko mu kuba muri Kongo hari habaye operation ya gisirikare yari huje RDF ndetse na FARDC mu kujya gushakisha no kurwanya umutwe wa FDLR. Iki gihe ibigibi byatumye Vital Kamerhe yegura ku mwanya we, avuga ko Perezida Joseph Kabila akoresha igitugu aho kugira ngo akoreshe ubwumvikane, ibintu bike mu mategeko uko bikwiriye. Abasobanurira ko intambara y'M23 yigeze gutuma atakaza umwanya, ubwo yavugaga ko yeguye, kandi icyo gihe abasobanurira ko akunda igihugu cyane kandi atashobora kukigambanira. Bigera aho ngaho asaba imbabazi, aravuga ati turi abantu, ushobora kuba aranavuze nabi cyangwa nitwaye nabi, mu mbabarire, agira ngo ibyo bintu bizagarukira aho ngaho. Ariko ntabwo byashoboye kugarukira aho ngaho, ahubwo byakomeje bifata indi ntera, kubera ko IDPS itamushakaga, kandi n'abadepite kugira ngo batangire gahunda bagiye kureba secrétaire permanent wa IDPS ariwe unashinzwe ibikorwa bya buri munsi muri Kongo, ababwira ko bajya kureba perezida wa Repubulika ariwe Antoine Tshisekedi Felix Chilombo, bajya kumureba. Urumva ko IDPS yari ishigikiye ko Vital Kamerhe agenda. Uyu Vital Kamerhe niwe wagize Perezida Tshisekedi uwo ari we uyu munsi wa none, kuko niwe wirukanse nyuma y'amasezerano yose Perezida Felix yagiranye na Kabila, ndetse igirana na PPRD kugira ngo ashobore kujya ku butegetsi. Ndetse binavugwa ko Perezida Felix kugira ngo uyu munsi abe abana na Denise Nyakeru, Vital Kamerhe niwe wabimugira inama, aramugira kugira ngo ube perezida nuko ugomba kuba ufite umugore byemewe n'amategeko. Ikindi kandi nuko umugore agomba kuba aturuka mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo abantu bo mu burasirazuba nitujya kubasaba amajwi bazayagwe, kuko urabona ko batakuzi. Ikindi ukaba utazi n'igiswahili bakoresha mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose akaba yarabimufashijemo, ndetse bumvikana ko mu masezerano bari bafite ko manda ya mbere izaba ya Tshisekedi, manda ya kabiri ikaba ya Vital Kamerhe, kuko Vital Kamerhe inzozi ke cyangwa inyota ahorana niyo kuzayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bamaze kubinoza neza, bamaze kubyumvikana, bamaze kubishyira ku murongo, Tshisekedi ajya ku butegetsi. Uko yagiye ku butegetsi nanga yagiye abisobanura kenshi, ndetse atangiye kuyobora babona, kubera ko PPRD ariyo yari yaratsinze amatora yose yabaye abaguverineri y'inzego zibanze muri rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabaye abaminisitiri benshi, niyo yagomba kuyobora guverinoma. Ubwo PPRD niyo yagomba gutanga minisitiri w'intebe. Icyo gihe Vital Kamerhe agirwa direcab cyangwa directeur wa cabinet muri Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amezi nk'atandatu Vital Kamerhe aza gufungwa. Icyo gihe kandi Tshisekedi ngo yamutabye mu nama, kuko icyo gihe bamuregaga dosiye y'iminsi 100. Hanyuma icyo gihe ngo imuhamagaje
ubutabera bumuhamagaje bugiye kumwumva kwa kundi babanza guhamagara umuntu mbere ubugenzacyaha bakabanza bakumva ibyo aregwa bakabimusobanura ngo agiye kubibwira Tshisekedi aravuga ngo ibyo ntubigireho ikibazo ndatanga ordre ku buryo batagufunga batari bugukore kugeza ubwo baje kumutwara bakajya kumufunga nyamara Tshisekedi ntacyo yabikoze agenda amarayo imyaka ndumva yaramazeho imyaka 2 n'igice gutya hafi 3 ubwo Perezida Tshisekedi yabonaga akwiriye kongera kwiyamamaza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abona umuntu wabimufashamo ari Vital Kamerhe agenda amukuramo amuha imbabazi hanyuma arasohoka yongera agaruka kuri politiki nanone yongeye kumutaba mu nama inshuro ya 2. Ibi byose biraturuka kuki? Ibi byose biraturuka ko Vital Kamerhe atari wa muntu wemera ibintu byose uko Perezida Felix Tshisekedi abishaka, ko Perezida Felix Tshisekedi aracyafite muri we igitekerezo cyo kuziyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri manda y'ubutaha ya 2028. Hanyuma akabona ko Vital Kamerhe atazamujya inyuma, atazumva ibyo yamubwiye byose, ko agomba gushira mu nteko ishinga amategeko umuntu uzamwumvira, kandi mu mazina anugwanugwa ko bashobora kuzatoramo umwe wo kuza kuyobora inteko ishinga amategeko harimo uyu Mboso wigeze kuyobora inteko ishinga amategeko akaba ari na vice president wa 2, akabamo na Julien Paluku Kahongya. Uyu nguyu ni ministre w'ubucuruzi, uyu akaba yarabaye na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, usibye ko uyu mwanya n'uwitwa Justin Bitakwira nawe arawushaka, ndetse harimo n'abandi banyapolitike benshi bashaka uyu mwanya. Ngayo nguko ayo niyo makuru twari tubafitiye aka kanya kwiyegura rya Vital Kamerhe Rwakaningini uko bamwita muri Kongo, ariko mu by'ukuri amazina ye akaba ari Vital Kamerhe Rwakanyiginya. Hanyuma turaza kubakurikiranira iyi dosiye yose uko izarangira, tuzabagezaho amakuru arambuye uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Hanyuma Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimwe n'abandi baperezida bo bakaba bari i New York. Ahangaha hari kuba inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Iyi nama byitezwe ko uyu munsi Perezida Emmanuel Macron aza gutangaza ku mugaragaro ko Palestina ibaye repubulika yemewe muri UN ndetse no ku isi yose. Muribuka ko mu myanzuro yemerera Palestine kuba igihugu cyigenga n'u Rwanda rwatoye uwo mwanzuro rurawemeza. Ngayo nguko tugaruke